Ba batla ge amela lona ba thasele le bagati ba Sermons and Programs tsatsi la kajeno hang hape ge amela ke tsamaya le ntate Tapa moruti Tapa Tshwarala mme ke yana ka go yona te modimo tsa mo sebedisa go a bogobe ba legodimo mme ntate moruti tla ke kopa o bobese wa boi tsatsi la kajeno ba utlwana te o teng kgasong ya kajeno. Ke a leboha ntate ha ke nke monyetla ona ba madume go ba bohle ba Sesotho Sermons and Programs ke re hle morena ka lefe mohau ha re tlotla re ja mmoho le lona go bo morena modimo a kgethile mo fa bona tsa tsela ka jeno le nna ke a leboha ntate. Kare wa hle ntate Tapa mme ba bua tla ge a tseba ha kajeno bile ka mehla ge hasa ka Facebook mo le YouTube mme hohle mo le hona teng yana mo ya gatang he o ka ngwata wa tsa hao mono e ka kopa tsa thapelo ka potsa tsa hao ka bopotso mape thego ya kajeno mme e re ha morao he e be re tla a batla wa tseno re le moifo hona mo tsa botse hona teng mme ka o shola hle go pa hore ke senya nako ke thape e bulang le mo ruta tswela pele ka mona tsa kajeno kopa ka pele. Nna le modimo ge o le boata gona hang hape ata gona tsatsi la kajeno le batla gona go fethiga gona hore tate o tloka mona tsa ate modimo tate bona mohlanka wa tate o teng kajeno yo ate mo supile ate a tlo fana le ntse ate modimo tate ga kopa ata gona ke mo thusa ata go gobele bona o phameng tate mo hala ata gona ke sebaka tate go ruta go khodisa tate tsa ate modimo mme re tate ka tse hantle tseo ata gona di sampele ga ate modimo tate go le go ata ke di go sokolle mekhunya gona ate modimo ona tate ga pela bohle o kula tate gona jwale batho sa go fura ate modimo ona se isa bohle ata gona ba sebetseng ke tsena le fura ate modimo mme ate bohle ate ba fa tshepo ate gona o mo modimo o ntswa wa ate modimo ate ga itlo wa ate ke gona jwale ate ga tena pele ga Yesu Kriste ga pela amen. 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 Mo gutwa go pasang tate ke nyamela ntate re tla khutlang ha o ya mane ke tlo mane e re wa ta ka khaso ya kajeno ke a leboha ntate. Thank you ntate. Babui ba ratehang ba ena tshebeletso ya Sesotho Programs and Ceremony jwalo ka ke se kile ka go madume Sesotho se re dumediso ngwana Mosotho a e fele ke bele ke le dumedisa hape ke le dumedisa ka lebitso le matla la mopusi wa rona e le Jesu Kriste morena yena ile nga re hatela lefu a re siela bophelo bo sa feleng hore ka yena re tle re pholohe tibitibinyana ya sebe yo re leng ho yona e rileng ga ba go yona go tloa ka bagolo ba rona go fihlela ha jwale mme a se ke tlilo bjalo wena mothaselli le mmuhi ke rata hore ke tle ke leke hore ke ale motheo ditabeng tsa rona tse re tlotla re bua ka tsona tsatsing la kajeno lenana se re ile ga rapellwa mme ntle le tshitiso ya letho ke rata hore fela kgetle re mathelemane sehlohong sa rona sa tsatsi la kajeno lenana sehloho sa rona se re potlaka nako e se e le haufi potlaka nako e se e le haufi mme polelo enana wena mothaselli le mmuhi ya ratehang ke polelo e matla haholo ka boyona ke polelo e fupereng taba e matla haholo e leng hore ha o e mamela o tla utlwa hore ya neng a fana ka taba ena kapa le sengodi se ne se ngola taba ena fatshe o na hlile a tsepamisitse maikutlo a hae haholo latela molaetsa o neng a o amohela mme ha o potlaka nako e se e le haufi ka se ja tlhapere ke molaetsa kapa ke polelo e o thung ka yona it's urgent ke polelo e potlakileng e sa hlokeng tshitiso ya efe kapa efe ya letho e hlokang hore mang kapa mang ya e amohelang a tle a sebetse o tshwana fela le ha ngwana a rongwa mohlomong masimong ho thwe potlaka nako e se le haufi ya hore badisa kapa ba lemang tshimong ba tle ba fumane dijo mme ngwana eno ha lokela hore a senye nako ha lokela hore a nna eme tseleng le bo amphato wa hae kapa etseng o lokela hore a hle a potlake
hobane nako e se hlile e atametse. Mme wana mothaselli wa lenaneo lena, taba ena e ile ya bolelwa ke morena rona Jesu Kriste pele a fisia lefatshe lenana, hobane ra tseba hore Kriste o ile a tla. Buke ya Johane chapter 3 verse 16, Johane kgaolo ya boraro temana 16, e re hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo o ile a le neha Mora wa hae a tsotseng a nnotshi, hore ye mong le mong ya dumelang a tla se a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. Mme Kriste o ile a fela a tla lefatsheng, mme a phela bophelo bo mahlonoko fela bo senang sedi, e le hore sebopua se nna le wena se tle se pholohe. Mme ka morago mono Kriste pele a nyolela lehodimong o ile a bolela ona mantswe anana. Ha re bala buka ya Baroma chapter ntshwarela, ha re bala buka ya Mateo chapter kgaolo ke ya bo 14, Mateo chapter 24 verse 32 le 33, Mateo kgaolo ya 24 temana ke ya 32 ho isa 33. Mme o bua ditaba tse matla haholo mona he wena mothaselli le mohi ya ratehang. O bua mantswe ana o re jwale bona sefate sa feiya, ha makgasi le mahlaku a sona a se a omella. Ntshwarele re ke re ha mahlaku a sona a se a foforeha, mme makgasi a ona a omella. Le tseba ka ho hobane hlabula le selele haufi. Le tseba ka ho hobane hlabula le selele haufi. Ha o le jwalo he, le tla bona ntho tsena tsohle tse di bonang ke bosusupo sa hore nako e se ile haufi, nako e se ile monyako. Bona mothaselli, taba tsena Kriste o di buile ha re ka re ke mantswe a hae a ho qetela, ke mantswe ha ne a di a lekgala jwale ka ka ke mantswe a ho qetela pele a tsamaya. Ka sejatlhapi ka ke it was a farewell message a neng a fana ka ona ho baneng ba mametse, ho baneng ba le mo a leng hona teng. Mme taba ena bana mothaselli e motle o tlo hopole hore e bue ka morao Morena Jesu Kriste a bue diketsahalo tsa morao tse supang ho tla ha hae ho ile ho ha jwale. Ha ke bua le wena tjena ke mantswe a ileng a bua, mme ha qeta ho bua taba tsena kaofela ba la bua ka ba profeta ba bangata, a bua ka ntho tsena tsohle kaofela. Mme ha qeta ho bua ditaba tseno o qetella ka mantswe ana ao re seng re a utlwile ho Hlabukeng ya Mateo kgaolo ya 24 temana 32 ke taba tse Morena Jesu Kriste a di buang tsena. Mme ntumelle ke tle sehlohong se temaneng ya rona ya sehloho ya tsatsi la kajeno lena nang ke moapostola Paulos. O bua mantswe a matla haholo eo ke la ratang hore wena moamedi ya motle o tlo o a ngole fatshe, o tlo o ngole mantswe ana fatshe, kapa o tlo o ngole temane na fatshe, bane ke yona e leng hore re tlo tla re itshetleha ka yena ditaba tsena tse re tlo tla re bua ka tsona tsatsi la kajeno lena nang. Mme ke Baroma kgaolo ke ya 13, mme re tla qala mane temaneng ya 11 ho ya temaneng ya 12. Mme yona e baleha ka mantswe ke yana: le tiisetseng teng ka hobane re tseba dinako. Taba ya bohlokwa, le tiisetseng teng ka hobane re tseba dinako. E le hore moapostola Paulos ha bua mantswe ana hobaneng a bua le bona le ho nna le wena, o re ha se hobane ha re tsebe dinako, re tiisetseng teng hobane re tseba dinako, hobane e se e le nako ya ho tsoha borokong. Mothaselli e motle, e se le nako ya ho tsoha borokong. Ntumelle hore ke santsane ke le hona mona ke tle ke re bona boemo bo lefatshe le leng ka hare ho bona. Re bona maemo a renang lefatshe le re phelang ho lona. Re bona tsitsipano ya tliswang ke taba tsa dintwa, re bona tsitsipano e tliswang ke taba tsa ditlala, re bona tsitsipano e tliswang ke taba ya bokgopo bo atile lefatsheng, re bona dipolano tse etsahalang, re bona dintho tsa mofuta e mengata haholo ho kenyeletsa le bosotoma, ho re bonang hore mohlomong re ka re baetapele ba bang ba dinaha ba bonahala ba eme ka maoto ho tshehetsa ditaba tse leng hore ka tsona Bebele e re ke manyala mahlong a Morena Modimo.
ditaba tse le go Morena Modimo ha ka batho a di tsheditse go tloa qalong ka go tloa sethathong re bona hore dinaha tse ding di batla ho tshehetsa taba tsena mme re fumana mantswe ana a horeng hoba e se e le nako ya go tsoha borokong hobaneng re se le nako ya go tsoha borokong na go hobane ditaba tseo Morena rona Jesu Kriste ya ileng a di tlisa a ileng a bua ka tsona re bona di hle di tla di le jalo kaofela mme jwale re lokela re tsohe borokong bo re tswang ho bona ke hore nna ke hore jwale ha re ya sehloohong sane sa rona ge hore re potlake hobane nako e se e le haufi mme ntumelle ke tle ke re ho bohlokwa re potlake hobane nako e se e le teng mme moapostolo Paulus ha tswela pele o re hobane ha e le kajeno poloko e haufi le rona go fetisa mohlare dimetseng ntho ya bohlokwa yeo ka yona wena mmamedi ya ratehang mothaseli wa sena wa ena program ke hore poloko ya rona e se e le haufi mme wena mothaseli e motle poloko ha e tle fela empa e tla ka dipontshua tseo Kriste a ileng a fana ka tsona re tseba jwana poloko e se e le haufi re tseba jwana nako e se e atametse mme Kriste ha tswela pele tabeng tsa hae o re letlele hloko hobane o tla hlaba profeta ba bohata mme ho tla ba le ditlala le dintwa le medumo ya tsona mme ho tla hlaha ba profeta ba bohata ba tla thetsa le ha ile hona ba kgetha mme taba tsena tsohle kaofela tseo Kriste a di behang re bona hore di etsahala mme o re fela ka nako yona eo ha ditaba tsena di etsahala e tla ba qaleho fela mohlang oo le tla neelwa ho tshengwa le tla noela ho tshengwa le ho hlokofatsa hobane jwalo ka ha le nna ke hlokofaditswe e ka kgona le lona le hlokofatswe bohle ba tsamayang le nna mme mothaseli e motle mme ha e tswela pele temaneng ya 12 re bosibu se bo yasa letsatsi le se le atametse a re lahleng ke hona mesebetsi ya lefifi e leng yona taba bohlokwa ha re tlhegele hloko mona he mme ha o thola o sheba taba tsena tsa moapostolo Paulus ho tloa qalong mane temaneng ya pele o re motho ka mong a ikokobetse tlasa borena hobane ha ho mo borena bo sa tsweng ho Modimo marena a le teng a beilwe ke Modimo mme o tla jwalo ha a tla mona o fumana hore taba ya bohlokwa haholo yeo moapostolo Paulus ya neng a rata hore batho setjhaba se tsebe ya neng a rata hore a hle a itise ditabeng tsa neng a bua ka tsona ke ene re thola mona temaneng ya 12 mo a re bosibu bo se bo ya mme taba ena ha ke bua nkgopotsa mina thoko o mong o reng a ha e busalo ho lena mme bosibu bo se bo ya sa mme bona mothaseli e motle ha moapostolo Paulus bua taba ena o re bosibu se bo ya sa letsatsi le se le atametse a re lahleng ke hona mesebetsi ya lefifi taba tsena ha di a ka ba tsa bua ke rata hore ke tle ke re ha ho tlotla ho etsahala taba ya bohlokwa taba e kgolo e leng poloko ho na le molaetsa o bohlokwa re ka reng ka senya tlhapere the special message o leng hore o ya ho batho a re tle re shebe nakong eo Kriste a neng a tla re tle re hopole hore ho ya ka buka ya Luka le ka buka ya Mateo le buka ya Mareka re fumana hore Kriste o fihle nakong eo hore mmuso wa Roma o no hatelletse setjhaba o no hatelletse batho mme batho ba ne ba shebile poloko ya bona hore na e tla tlaneng hobane ba profeta le mahosana ba ile ba profeta ka Mesia a tla potla pholosa setjhaba mme setjhaba le santsane se tsepamise maikutlo a bona ho bona poloko ya bona mme pele ho mono ba bona Johanne Mokolobetsi o bua taba tse matla tse leng re a tseba hore ne di hlophela batho poloko e tlang kapo Mesia ya tlang e leng hore re bona hore Johanne Mokolobetsi o na bua ka taba ya pako ya repentance mme re bona mona hape le moapostolo Paulus ha bua ka dinako tsena tse re leng ho tsona tse leng hore re lokela re tsomolota hobane nako e se ya tametse o bua mantswe ana e leng re a thola hona bukeng hore a re lahleng ke hona mesebetsi ya lefifi e leng yona ntho re bitsang ka hore ke repentance ho sokoloha re tlohelle mesebetsi ya lefifi empa re nke mesebetsi ya kganya hobane mesebetsi ya kganya isa polokong mme a re apare dihlomo tsa lesedi a re nkeng mesebetsi ya kganya hobane ka yona
ke yona e re isang polokong. Mme wena mothaselli wa ena program ke rata go tle ke re ho wena ntse ba tsena hantle di hlile di supa go lokisa ba e leng hore ba bakile ba utlwisisa seemo seo Kriste ka sebele a ileng a se nehela ba ileng ba nka lesokwana ba matha ba hasa evangeli e leng ho hlophisetsa go kgutla wa hae. Mme ha se mohlolo ebile ha se semaka jwalo ka mo ekelesi ya bontsha hore ntho engwe le engwe teng tlasa letsatsi ha e ntjha. Ntho engwe le engwe re bonang e ne ntse le teng empa tse re di bontshwang ke hore di tle di re lokisetse nakong ya bohlokwa eo ka yona re seng re shebane le yona. A re tle re hopole hle wana mothaselli e motle hore ho ile hwa ba le nako eo ka yona lefatshe le ne le bitswa ka hore ke Sodoma le Gomora. Lefatshe la Sodoma le Gomora ho thwe boitshwaro bo ne bo hlephile ho ka hona batho ba ne seng ba sa tsebe botle le bobe ba ne ba bona botle e le bobe e le botle kapo ne ba se ba sa tsebe ho hlalohanya na ho leng botle kofe ho leng hobe kofe. Mme ka yona taba yona eno botle e ne se le ntho e leng hore ha e ke le hlohong empa bobe ne le bona bo e leng hore bo a kgabiswa bo nkellwa hlohong e le ntho ya bohlokwa. Mme sena ho thwe se ile sa halefisa Morena Modimo ka tsela e makatsang. Mme hona ho ile ho halefisa Morena Modimo ka tsela e makatsang ho a ileng a romella molaetsa hore setjhaba seo sa Sodoma le Gomora se bake. Mothaselli e motle ke rata hore ke tle ke re ho wena kahlolo ha e tle pele Morena Modimo a romella setjhaba ditaba tse molemo, ditaba tsa pako le tshwarelo ya dipi. Molokong o mong le o mong re bona hore Morena Modimo pele a tlisa kahlolo o fana ka lesedi, o fana ka ditaba tse molemo tse ka reng ke tsona tse pholosang. Ha re tle morao re bona nakong ya Nuwe. Nako ya Nuwe ho bolela hore Nuwe o ile a nna a phatlalatsa ditaba tsa pako le tshwarelo ya dipi, ditaba tsa hore batho ba bake ba kene ka rekeng hobane jwale boitshwaro bo ne bo se bo le teng lefatshe ne se le angwe ke sebi ho ka hona Morena Modimo a neng a hlile a hloka ho le fedisa. Empa Morena Modimo o la fana ka molaetsa ho mang kapa mang ya phelang ka yena nako eno hore batho bano ba kgwe mekgweng ya bona ba kene a rekeng hobane Morena Modimo o tlo fedisa lefatshe. Ha ke tjena ke hopola taba e nngwe ne bua ke mong motswalle wa ka a neng a bontsha hore Modimo ke Modimo o le reko, ke Modimo o mosa, ke Modimo o di yang ho halefa empa ha o so halefile ha ho manga ka banga thiba kgalefo ya hae ha fela setjhaba se sa baki. Mme o bontsha hore bohale ba Morena Modimo kapo kgalefo ya hae e tingwa ke lerato la hae, mme lerato la hae le tliswa ke ha ho bonahala sebopua se motho se fela se etsa ho e leng tlhoko ya hae bophelong ba motho ka mong. Mme re bona hore wena mothaselli wa ena program Modimo o fana ka molaetsa ho Nuwe o re ho Nuwe bolella setjhaba ditaba ke tsena. Mme re fumana hore Nuwe o ile a ruta nako e ka bang 120 years a ntsa a ruta. Mme re bona hore 120 years eno e ne le dilemo tsa qoqekwa, dilemo tsa ho fuaganya, dilemo tsa mohau. Mme empa setjhaba ha se ya ka sa utlwa Nuwe ho fihlella ebile morwalo o fihla. Ho fihlella ebile morwalo o fihla, mme morwalo ha o so fihlile ehlile o ile wa mmetsa batho ba bangata haholo hobane motho a ileng a pholoha ke Nuwe le lelapa la hae fela. Batho ba robedi hoduma diketekete tsa batho tse neng di phela ka nako eno ho ile hwa pholoha fela batho ba robedi. Mme ha re tle re ele hloko wena mmohi ya ratehang hore ka yona nako yona eno ho no ho ntso ho ena le baruti, ho no ntso ho ena le baprofeta, ho no ntso ho ena le baetapele, ho no ntso ho ena ntho tseo tse re di bonang tse teng lefatshe lena le re phelang ho tsona ne ntse di le teng.
jwalo ka ha ka wa lekana nakong ya Sodoma le Gomora, ho no ntse ho ena le bafuthi, ho no ntse ho ena le baprofeta, ho no ntse ho ena le baetapele, ho no ntse ho ena le setjhaba, ho no ntse ho phelwa ka mokgwa tsela ho no ho phelwa ka teng, ho fihlella bile Morena Modimo a fana ka kotlo setjhabeng seo. Jwale re tla nakong ena eo re leng ho yona, jwale ka ha re bona hore ho ntse ho ena le baprofeta, ho ntse ho ena le baetapele, ho ntse ho ena le setjhaba, mme Morena Modimo ka moapostola Paulus o bua ditaba tsena tse se ke qetang ho thola hore a re apareng dihlomo tsa moya, e leng ntlha ya pele ke batlang hore re tle re e tshwaye. Ya bobedi hore a re bakeng ditemana tse seng re di badile, hore a re bakeng, mme re baka hobane re ela hloko hore nako ena e re seng re le ka hare ho yona ke nako e seng ehlile e le nako ya tlokotsi eo re lokelang hore re tle re ihlophe re le batho, re utlwisise seemo seo re leng hore re lokela re be ho sona. Baroma 13:11-12 e bua taba tseno, mme bontsha hore nako e se e atametse. Potlaka, nako e se e atametse, mme ho potlaka honana hore ho wena ha hona nako ya ho ema, ha hona nako ya ho iketla. Haeba o santsane o robetse, tsoha borokong ba hao, tsoha borokong ba hao ba bophelo bo ne bo sa kgahlise Morena Modimo, tsoha borokong ba hao ba ho rata menate ya lefatshe, o tjhatjhella menate ya lefatshe ho feta thato ya Morena Modimo. Morena Modimo ke Modimo o lerato, ke Modimo o mosa, Modimo o lereko o dia ho halefa, mme o nka nako ho qeka setjhaba sa ona. Mme re bona hore mona Paulus o bua mantswe a matla ho kgothatsa badumedi hore ba se ke ba robala, mme ha re bua ka boroko bo leng hore re lokela re phomole ha re tswa mosebetsing. Paulus mona o bua ka boroko ba boiketlo ba ho natefelwa ke menate ya lefatshe e sa ahising, e sa tlising kgolo semoyeng sa mokreste. Mo Paulus re bona hore ditabeng tse ding tsa bohlokwa o fana ka lesedi la hore bongata ba badumedi ba robetse boroko, mme boroko ba semoya ka lebaka la ho bupetswa ke menate ya lefatshe. Mme ha bue ka taba menate ya lefatshe fela, re a tseba hore kutlwisiso e ka nna ba hore menate ya lefatshe ke yone e ka etsang le mahlonoko eo batho ba tsamayang ka rona a ka ba etsa hore ba qetelle ba utlwa ho so sena bohlokwa ba hore ba latele eo e leng Modimo o tlisitseng mora wa ona e leng Kreste hore a tle a pholose setjhaba sebeng seo re se sang ho sona. Mme e nngwe hape eo moapostola Paulus a fanang ka yona hona temaneng ena ya 11 o bontsha hore Morena Modimo o fana ka pitso e potlakileng, an urgent call ho setjhaba sa hae, pitso ya semoya ena ya hore ka nako re tla fumana re na le bothata ba hore re be le thapelo eo re bua le Morena Modimo ka yona. E nngwe o tla fumana hore re na le hore re ikutlwe re se re sena thahasello ya dintho tsa semoya, ya dintho tsa Morena Modimo. Ba bang ba bo rona o tla thola bana ba bang bana ba bo rona o tla thola ba lahlehelwa ke thahasello ya ho ya ho bua le Morena Modimo, ya ho rapela. Ba bang bile ba lahla dikereke hobane ba re ha ba bone ho le molemo. E ka ba yona tabeng ya ho bupetswa ke menate ya lefatshe, e ka ba ke yona tabeng ya hore ba bang ba tsamaya ka hara mahlonoko, mme ka nako nngwe ba bona e ka Modimo ha ayo maphelong a bona. Mme ke rata hore tsatsing la kajeno lena Modimo o dula a le teng, Modimo o dula a shebile. Ke hopola taba e nngwe ya ha bana ba Israele ho ba dutse dilemo tse ka bang 400 years, empa ka mora 154 years ke nako eo Morena Modimo a ileng a re ke utlwile ho meketsa le ho dumaela ho holla wa setjhaba sa ka Egepeta, moshe ya ho lopolla setjhaba sa ka. Ke le ka hore Modimo ha ona nako eo leng hore ha ana hore a ka hlokomela setjhaba sa hae. Mathata eo re tsamayang ka ho rona o a tseba.
ke taba eo re fumanang temaneng ena ya 11 hore ke pitso ho setjhaba sa Morena Modimo. Baneng ba se ba sena takatso ya hore ba ka ya dikerekeng, ba senang takatso ya ho rapela, ba kgathetseng hore ba ka bua le Morena Modimo. Ke nako ya hore re bue le Morena Modimo, bane Bebele e bontsha hore qetellong diabolo se tla tlisa joko e boima, e tla etsa hore re sitwe ho utlwisisa hore re ka kgona hore re be le dikamano tse tiileng le Morena Modimo, mme hono ho tla etsa hore ba bangata ba lahlehelwe ke takatso ya ho utlwa Morena Modimo, mme hono ho tla tliswa ke fela ha re kekeng ra utlwisisa hore nako e se e le haufi. Re lokela re potlakela dinako. Ha o robetse ha hona ka mokgwa tsela e nngwe o ka wa hlolang. E nngwe ya bohlokwa ke hore re utlwisise hore re ntweng, mme ntweng e re leng ho yona ha se ntwa ya nama. Ntwa ya nama e teng mui ya ratehang, empa ntwa ye re leng ka hare ho yona ke ntwa ya semoya eo ka yona re tseba hore ho tloha sethathong ho thwe diabolo se o theohile a halefile hampe mpe, hobane a tseba hore nako e se e le haufi. Re bua ka nako hobane ha re potlaka, re re o potlake hobane nako ke yona ntho e ka etsang hore motho a potlake. Nako ke yona e bontshang maemo ao ka yona motho a lokelang hore a sebetse ditaba tsa hae ka teng. Potlaka, nako e se e le haufi. Mme ha re tswela pele wena mui ya ratehang, ho buka ya Baroma kgaolo ya 13 temana 12, ka lebaka la hore jwale ho bonahala ho na le taba e seng le teng ya ho robala, ya ho kgathala, ya ho nyahama ha ballatedi ba Kreste. Paulos o bua ditaba ke tsena na hore ho hlokahala hore motho a lokise boemo ba hae ba semoya. O bo lokisa jwang na? Morena Jesu Kriste o bua mantswe a matla o re tlohong ho nna lona ba kgathetseng, hobane joko ya ka e bobebe, e jarwa ke mang kapa mang ya hlokang ho e jara, mme ke tla le imulla. Ke mantswe a buang ana, se ke etsa ntho re etsang ka hore ke paraphrase fela. O bua mantswe ano a bohlokwa haholo wena mui ya ratehang. Mme e nngwe re bonang Paulos o boetse hape o bontsha ho thwe ditaba tsena tse neng a di bua o na hlile a shebetse pele ho kgutleng hwa Kreste ha bobedi, mme a se a shebetse hore na maemo ao a baledi ba letetseng ho kgutla ha Mesia e tla be le maemo a mofuta ofeng. Mothaselli wa ena program, maemo a mangata a eleng hore re tsamaya ka hara ho yona letsatsi le tjhabang le dikelang. Ha ke bua tjena, ho na le ba bang ba eleng hore ba ikhasa ka menyepetsi ka lebaka la tahlela beng ka bona. Ho na le ba eleng hore ba kula, ba na le mafu a leng hore a ba imetse, mme ha ba bone kganya, ha ba bone tharollo, ba bona fela ka pele ho bona ho le lefifi fela. Ke maemo re phelang ho ona ana. Ha ke tjena ke hopola mminathoko o mong o tloha o tsebahalang mona ho thwe na hae ho sa le hole na. Ke botsitse Molebedi, mme o mpolelletse hore ka nnete bosibu se bo ya sa, nako e se tla feta. Mme ha ke sentse ke batlisisa ke motho o ithuta, o fumana hore sengodi sa mminathoko onana se ngotse pina ena ho thwe o ne a le betheng, a hlile a kulela lefu ka lebaka la ka mora hore ebe o ile a robeha pelo ke motho ya neng a tshepile hore o tla a phela le yena bophelong ba hae. Mme e nngwe hape o na lefu le bitswang ka hore ke tuberculosis. Lefu lena e ne le lefu le sa phekoleng ka nako eno eo a neng a phela ka yona, mme a bona fela hore ehlile ho pima, ho no ho le pima ha tla qala papine ena, mme o la qala papine ena ka re na hae ho sa le hole na. Ke botsitse Molebedi, mme o re bosibu e se bo ya sa, mme na le diameso e se tla tjhaba. Ke re ho wena bosibu bo se bo ya sa, nako re se re qetile nako e telele, mme re se re ya re shebile hoseng.
e se re a re lebile mesong, mme mesong ena re lokela hore re nke dihlomo tsa moya, mme re lahle jwale mosebetsi ya nama, hobane mesebetsi ya nama ha e ahisi, mesebetsi ya nama ha e tlise bophelo, mme re bua ka bophelo bo sa feleng. Re tswela pele wena moe ya ratehang. Mme ha re shebile buka ya Mateo chapter 25 temana ya pele, mona re fumana hore Mateo chapter 25 re fumana taba ya bohlokwa haholo. Ntumella hore ke tle re bale buka ya Mateo chapter 25, Mateo kgaolo ke ya 22 mme ke temana eo ke e ratang haholo, eo e leng hore e bohlokwa haholo. Mateo 25, mme ntumela fela ke tle ke nke temana ya pele. Jwale e re mohlang o mmuso wa Modimo o tla tshwana le barwetsana ba 10 ba ileng ba nka mabone a bona yaba ba tswa ho ya kgahlanyetsa monyadi. Morena Modimo a hlonolofatse palo ya lentswe. Mohlang o mmuso wa Morena Modimo o tla tshwana le barwetsana ba 10 ba ileng ba nka mabone a bona yaba ba tswa ho kgahlanyetsa monyadi. Re bona barwetsana ke bana ba 10. Barwetsana bana ba 10 ba tsile kaofela ka sepheo se le seng, ka moya o le mong, ka maikutlo a le mang wa kgahlanyetsa monyadi. Mme ba ile ba ya hlophisa mabone a bona. Mme temana ya bobedi e re ba 5 ba bona e ne e le dithotho, ba 5 e le ba bohlale. Taba e bohlokwa haholo wena moe ya ratehang. Ba 5 ho thwene le dithotho, ba 5 ne le ba bohlale. Barwetsana bana kaofela morero o mong, sepheo se seng sa hore ba ilo kgahlanyetsa monyadi. Ba emetse monyadi, ba eme moo. Mme ha re ele hloko he, Bibele e sebedisa lentswe lena morwetsana kapa mosadi e le sesupo sa kereke ya Morena Modimo. Hobane ka hara Bibele haholo ditabeng tsa boprofeta ha re bona mosadi ra tseba hore mosadi o bontsha kereke ya Morena Modimo. Kereke e utlwang lentswe, kereke e tsebang lentswe. Batho bana kaofela ba 10 bana ke batho ba tsebang lentswe, ke batho ba tsebang taba tsa monyadi, ke batho ba emetseng monyadi. Ntumella ke tle ke re batho bana kaofela ke batho ba emetseng, ke baledi, the advent, baledi ba emetseng ho kgutla wa Kreste ka bobedi. Mpa ka bomadimabe re bona hore dihlopha ke tsena di arohana tse pedi. Ba 10 kaofela ha bona, empa ba 5 Bibele e bontsha hore ke ba dithotho. Ke dithotho hobane ha ba ela hloko nako eo ka yona monyadi ya tlang. Jwalo ka ke boditse hore nako ke ntho ya bohlokwa haholo wena moe ya ratehang. Ha e tswela pele re dithotho tsa nka mabone a tsona empa tsa seke tsa nka ole. Re hopola hore Paulos mane bukeng ya Baroma o re jwale le nke dihlomo tsa lona tsa mo, le tseba hore nako e se le haufi. Sehlopha sena sa barwetsana ba 10 ba bang ba nkile ole re ka re ke le kganya, e bontsha kganya, e bontsha ba nang le dihlomo tsa moya nakong eo ya mahlonoko, nakong eo ka yona maemo a ho rena tsitsipano. Ana ha o rena tsitsipano o sena dihlomo tsa hao, ana ha o rena tsitsipano o sena lebone, o sena ole e lekaneng hore e tle eo thusa hore o tlo fihla nakong eo ka yona monyadi a tlang ho fihla na ke efeng. Ha re tswela pele wena moe ya ratehang, ke rata mona mo e buang temaneng ya botshelela e re jwale harampa ya bosibu ha bomeso e sentse e atamela, ha hlajwa mokgosi o reng monyadi ke eo, potlaka nako e se le haufi. Harampa ya bosibu ha ra khitla, ka Basotho ba re ha ra kginele harampa ya bosibu ha ngwana a tshaba. Ya ba jwale go utlwahala mohuo
gore monyadi ke eng. Hopola hore re na le dihlopha tse ka bang 2 tsa batho ba 10. Ba bang ba na le dihlomo tsa bona tsa moya di tiile, ha ba bang tsa bona di sa ka tsa tia. Hopola nakong ya Noe. Nakong ya Noe ne o la fana ka moletsa hore kena re ke a reka e ne le dihlomo tsa moya tse lokelang hore batho ba ne ba lokela hore ba etsewang ba di sebedisitse ka nako eno ba tle ba pholoke. Mme re bona hore le nakong ya ha jwale re ntse re na le this very same thing, ntho e tshwanang eo batho ba lokelang hore ba ele hloko. Ya re harampa ya bosibu ha hlajwa mokgosi o reng monyadi ke eo tswang mokgahlanyetseng. Potlaka nako e se le haufi. Ya re ha o qeta ho hlaba mohuo ono, ya ba moo barwetsana bao ba bohlale ba tsohang ba lokisa mabone a bona. Dithoto tsa re ho ba bohlaleng, re khatsetseng ole ya lona ka hobane mabone a rona a tima. A re le hloko moi ya ratehang. Jwalo ka ke bontshitse qalong ya ditaba tsa rona hore lentswe lena potlaka le re ihlophe, o keke wa potlaka o sa ihlopha. Ihlophe hobane nako ha ya leka, nako ha e ngata. Ha rena nako e ngata, re na le nako e lekaneng, mme re lokela re ihlopele monyadi. Ya ba moo barwetsana bao ba bohlale ba tsohang ba lokisa mabone a bona a dithotho tsona tsa re khatsetseng ole, empa bao ba ba fetola ba re a ke ke a lekana, e ke ke a lekana rona bohle le ka mpalaya barekisi la ithekela momamedi ya ratehang, mobui ya ratehang. Ka ena nako yona ena ke re ho wena ha re ntse re robetse, e tla re ha re utlwa moho wa trompeta e lla, e tla re ha re laeta mabone a rona ba bang ba rona re tla fumana hore nako ha ya lekana. E tla re nako re reng re a tswa re lo batla ole, re fumane menyako e kwetswe. Batho ba ile ba tseba ka nako eo morwallo o tlang. Morwallo ha wa tla wa hlaha batho lesumata. Ke rata tsela eo Morena Modimo a sebetsang ka teng, wena mo ya ratehang. Ha hona nako eo a tlisang kahlolo a e tlisa ka mokgwa wa tsela ya lesumata. O tlisa kahlolo hobane mang kapa mang a tsebile. Ke ka lebaka lena bukeng ya Mateu kgaolo ya 28 ho bolelang taba tsena ho thwe efangedi ena mmuso. Ntumelle ke tle ke bale wena mo ya ratehang. Ntumelle ke tle ke bale buka ya Mateu, e bua taba tsa bohlokwa haholo. Mateu chapter 28 kgaolo ya 28, mme mona ho bua Kriste ka sebele sa hae. Ho bua Kriste ka sebele sa hae, mme o re yang ke hona le bolele ditjhaba tsohle le yang ke hona le bolele ditjhaba tsohle le di etse barutuwa le ba kolobetse ka lebitso la ntate la moral la moya o halallang, le ba rutuwa ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Bonang ke na le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe. Mme wena mo ya ratehang, re ne re le tabeng ena e leng hore Kreste o re efangedi ena mmuso e tla phatlalatswa ho ditjhaba tsohle, e tle be bopaki ho mang le mang, e tle be hona bofelo bo hlaha. Mme wena motho a se le motle wa ena program, ntumella ke tle ke lebe hona temaneng eno. Ntumella ke tle ke lebe hona temaneng eno e reng efangedi ena mmuso e tla phatlalatswa ho lefatshe kaofela, e tle be bopaki ho mang le mang, mme tla ba hona bofelo bo tlang. Ke ntse le hona bukeng ena ya Mateu. Bukeng ena Mateu, tumelle fela ke tle ke etse tjena, hona le tabanyana bohlokwa mona. Jwale taba bohlokwa kena, ke ne ke rata hore be re tlile mona re utlwe hore Morena Kreste ha bua hore le ba rute ho boloka tsohle tseo ke leng tsona. Mme jwale ana taba ena e tswalwa ke nna. Ana taba ena e tswalwa ke nna. E tswalwa ke hobane Kreste a bontshitse hore efangedi ena mmuso e lokela hore e phatlalatswe ho ditjhaba tsohle, mme e tla be le hona bofelo
bofelo bo tlang. E tla be le gona bofelo bo tlang. Ha re tle re nke buka ya Mark chapter 16 verse 15, mareka kgaolo ya imehlano. Mareka 16 mme yona e baleha tjena, mareka 16:15 e re, a re ho bona ya lefatsheng lohle le phatlalatse dibupuwa tsohle molaetsa o molemo. Ya tla dumela a be a kolobetswe o tla pholoswa, athe a sa tlo dumela o tla tsuwa. Dipontsho tse tla lefatsa ba dumetseng ke tsena he, ba tla le leka ba timona, ba tla mogana Jesu Kriste bua taba tsena kaofela he wena motho a sele e motle. Empa taba bohlokwa gore hona bo kenyena re fumana hore ho tu efangeli ena mmuso e tla phatlalatswa lefatsheng kaofela, e tle o paki ho mang le mang, tla be le hona bofelo bo tla. Mme ha hona nako eo ka yona morena Modimo a sakang a fana ka molaetsa o molemo, ka molaetsa wa tlokotsi o ka ona re lokelang hore re potlakele dinako, re potlakele dinako jwalo ka eka ha wa etsahala hore ho na le ho senyehileng ka hona, jwalo ka eka ho na le ho etsahalang hona ho sesa. Make haste, the time to now. Potlaka, nako e se e atametse. Re tswela pele tabeng ena ya Mateo 25, hobane ke yona e leng hore ke dumela ke kgubu ya rona ya ditaba. Mme ha e tswela pele re ba bohlale ba araba, re ile ra feta tabeng eno. Mme ha e tswela pele re ho tla ba jwalo ka motho ya neng a etela naheng e hole, a bitsa bahlanka ba hae a re ba sale le maruo a hae. Ho tla ha morena Jesu Kriste ho hloka re boloke nako, ho hloka re itlhophe, ho hloka re utlwisise boemo bo ka bona Kriste a re batlang re be ho bona. E re hloka hore jwalo ka ha barwetsana ba 10 ba ile ba fuwa karolo ya bona, ba ile ba fuwa molaetsa, ba ile ba fuwa monyetla, empa ho ba 5 bo Bebele ba bontshang ditlhopho ha ba ka ba le nako e lekaneng, ha ba ka ba itlhopha ho lekana. Mme taba bohlokwa he wena mmuya rata ke hore fela itlhophe, hobane nako e se e le haufi. Mme e nngwe ke hore ema ka tio le ka nnete o rapele. Morena Jesu Kriste e nngwe re fumanang ho thwe ona qeta nako e ngata haholo rapela ho feta eng kapa eng. Mme re bona hore ka hare ho Bebele bohle ba ileng ba atleha ho fihlela boemo bo neng bohlokwa ke morena wa rona e leng yena Jesu Kriste, ke batho ba neng ba phela thapelong. Ho tloha ka nakong ya Daniele o ne a rapela fela a tobane ditlhotso tse ngata, e leng hore thapelo le yona ke tshiya e nngwe e bohlokwa haholo, hobane ke ka yona re fumanang boemo ba kgolo, ho tiya ha dikamano tsa rona le morena Modimo, le hore re be matla nakong ena e re leng ho yona. Make haste, potlaka, nako e se e le haufi. Ha re bala buka ya tshenolo kgaolo ya 22 temana ya 12 e re bona ke phakisa ketla. Bona ke phakisa ketla, mme ke tshwere moputso ho putsa mang le mang ho ya ka mesebetsi ya hae. Ha re mamela taba ena he bona mmuya ratehang, ile ha re sentse re theta ditaba tsa rona. Bona ke phakisa ketla, mme ke tshwere moputso ho putsa mang le mang ho ya ka mesebetsi ya hae.
Hangata re utlwisise hore lentswe lena ho putsa kapo reward ka sejatlhapi ho putswa batho ba sebeditseng hantle. Hobane lefatshe le re phelang ho lona re na le tlhaloso ya hore motho ha a sebetsa o lebelletse hore a kgole mafelo a kgwedi, mme hono ke moputso wa hae ho latela tshebetso ya bileng le yona boleleng ba kgwedi. Empa mona re fumana taba bohlokwa haholo bukeng ena ya Phenolo 22 verse 12 hore ha hona ya sa tlo tla thola moputso. Ekaba o etsa hantle kapa ekaba o etsa hampe o tlo fumana moputso. Hobane Bibele e re bona ke phakisa ke tla. Ha ke taba bohlokwa ka mo ya ratehang. Bona ke phakisa ke tla. Potlaka nako e se atametse. Kriste le yena ha bua ho Johane hobane taba tsena ha re di sheba Morena Modimo di file Kriste. Kriste a di fa Johane. Ke Morena Modimo di file Kriste. Kriste a di fa lenyoloi. Lenyoloi la di fa Johane Mosenudi. Mme Johane Mosenudi a fa setjhaba seo e leng nna le wena. Jale re fumana hore bona ke phakisa ke mme ke tshwere moputso ho putsa mang le mang ho ya ka mesebetsi ya. E le hore ha re kgutlela morao re sheba ditaba tse re seretswang ho tsona, mefuta ena e mmedi ya batho e leng ba sethotho le ba bohlale. Ho barwetsana bana ba 10 ba 5 ba fumane moputso wa bona o ba lokelang. Ba 5 le bona ba fumane moputso wa bona o ba lokelang ho latela tlhaloso e re e fumanang. Hobane ho thwe monyadi ha se a le teng o ile a fihla a kwala monyadi. Jwalo ka ha Morena Modimo le yena a ile a fana ka molaetsa ya ba a reka e kwalwa ke yena ka sebele. A re le hloko hore le a reka le yona e kwetswe ke Modimo ka sebele ka monwana wa hae a kwalwa ke no a hile ho latela tlhaloso e Morena Modimo a mo file yona. Mme o utlwile hona mono o ile a nna a mema batho hore tlohong, empa batho ha ba ka ba amohela ditaba tseo hobane ba iketlile. Kereke ne ntse le teng ka nako eno ne ntse iketlile go le monate, batho ba sa natse hore na ho tla etsahala ke bofeng. Ho fihlella nako eo ka yona Modimo a kwalang reka ha ya kwalwa ke mme re bona hore le monyadi le yena ka bukeng ena ya Mateo chapter 25 ke monyadi ya kwetseng monyadi. Ha se ba rwetsana ba 5 ba bohlale ba ileng ba ha ba qeta ho kena, mohlomong monyadi o kene pele ya ba kena ha morao ya ba kwala monyako ho kwetse monyadi. Ha ba re ba kgutla ba kopa ho bulelwa, ha o arabe ba rwetsana ba bohlale ba 5, o araba monyadi o re lona ha ke ya ka letseng. Taba e mahlonoko ka tsela e hlollang, ha ke ya ka letseng. Taba e bakuwe ke nna ke hore ha ba ka bana maemo a baneng ba le ho ba ile ba lahlehelwa ke mamello, ba ile ba lahlehelwa ke tjantjello ya hore nako e haufi. Ha nako e le haufi, nako e haufi bana mmui ya ratehang. Morena a re hlonolofatse ka taba tsa rona ka ho fela ya bohlokwa. Re bone hore lokela re bake, mme e nngwe hape ke hore re fumana hore lentswe lena le re le tholang mona la Morena Modimo le re hlopha hore re potlake hobane nako e se le haufi. Se ke re wena fela bana mmui ya ratehang, re phela nakong e leng hore dintho di a etsahala, mme maemo a supa ho tla Morena Jesu Kriste a rona o se le haufinyane, mme ka hona a re potlakeng nako e se le haufi. Morena Modimo a tla re hlonolofatsa, mme ka nako ena ke re kgotso ya Morena Modimo e tle latele bohle. Make haste, the time to now. Amen.
Tare Mogoditse. Ho bua ntate, mme molaetsa e so hlakile. Ka ho tshwara hle qetelong ya rona. Ka hona ke kope hore be le thapelo e kwalang. Ka mora teng he, re ntano salisa ba bui ba rona ha monate ntate. Okay, ntate. Ke kopa re tle re be le thapelo e kwalang. Ke kopa le moruti le thapelo. Ntate ya halelang ya Musa ya hae lehodimo, ntate wa morena rona Jesu Kriste, re leboha haholo ka monyetla o ntsong hore ne ona hore ruta hore laya le ro hona hore elelisa hloko hore nako ha e sa lekane, nako e se le kgutshwane, mme re bona morena Modimo ka maemo a re nang lefatshe le re phelang ho lona, mme taba tsena ha se le ho etla ho rona hobane ha wa ka wa re patela tsona, o re bolelletse tsona hore re tle re di tsebe. E tlebe tsona tse re tla supa hore e fela lerato la hao le tutile setjhabeng sa hao. Ka hona ntate, ke rapella mui bohle malemonateng, ke rapella le bohle ba laolang kgaso ena morena Modimo hore bona ba hlonolofatsa mui bohle malemonateng, mme morena Modimo re fe moya ho halalelang hore tataisa, hore laya, hore kgalema, le hona re thusa hore re tle re pake tseleng tsa rona tseo ntate di sa o kgahliseng. Re ithapallatsa ka pelotron ya hao ya mohau nakong ya ha jwale, re re ntate re etelle pele, re o nehela maphelo a rona hore ebe wena a sebetsang ka rona hobane re di bupua tsa hao. Ena ke thapelo ya ka Kriste Morena, amen. Amen, amen, amen. Ba yo batla ya ke ya le haholo ka hore ke ile ga ba lona ho fihlela kwano ka mehla yohle ha le tema bua wa ratang. Ka ho tshwara hle ke kopa hore ke le wena de moruti tapa Chabalala Joel me wa mo jela selebala ya mo leboa ke wa mefo o matla go lwa wa ena program mme ka o tshwara ba bua batla ke kopa he re sa se hantle o fya kopana hape nako e tlang ka o tshwara hle sana mara modimo mme modimo ka ona aga bolokela rona o fela khaso ye tlang ke a leboa ha e be khotso. Amen.